Islam KSU Islam KSU Islam KSU Play subun siajar lu nyapralnya niat biti bajai bat ngaliang juga sisi niat budi nakam tat hadu ni magde MPC kan keladul keladar hak lenti badai lenti basah play subun Ding dong 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 mati bray mati bray mati bray Islam KSU Islam KSU Islam KSU Hadian ka jinga khi ka bala artayo tambala penlong da ka KSU banya khun persya ka jersey ka MPSC ha ka bala penlong ka exam MCS ha ka jella ha ka bana ka liang ka KSU ha ka ni ka jinga khi ka lashim ki rukom ki ba pher bakan thop na du ka jinglet a ya ki jingtho ka jinglet ya kendo ya ucharman jo ka MPSC ka jinglet tor sho office rekam jong ka na ka banta bandawa penmi pat ba ki marks ki samla ki biya khun ka exam preliminary exam jong muslim arhajar arpulai Mentakas ngi hadian baka seng kalalit ban syong kalan mengor halor kanehi kamat dawa na kaliang ka MPSC kalahap pendam tuan hakani ka jing dawa ka seng. Haba keren hadian balami na ka jingalang kaba ucharman ka MPSC uba PR Marwen uba lakot yakin nong yalam u presiden ka KSU uba lambok starwel marngar Ulia tu bana kaliang ke MPSC kalakular bahapo ka arpusau kenta ke MPSC kan penmi ya ki marks baro ki biakon ya ke exam MCS baru baka MPSC kan penmi ya ki answer ki jongki jingkeli ha ka preliminary exam bat kan kedoru ya ki lai teli ki jingkeli ki babakla kumbala lap da ke MPSC hadien bala ujor da uwei ubayakon exam Ula ongru baka seng kadawa bagi MPSC kamdai ban pen kelai ki roll number ki samla ha ka main exam. Henry badai ban pen nek bet da uju u roll number uba nadu ka preliminary exam. Ula ong bahalor kani ke MPSC kalakular ban pen urlong ya kani ka jing dawa ka seng. Badai kmi badai pek untuk PC kelafat ka seng banyakan badai pen bet. Tapi bak lai teri jingkeli ba bakla kan PC kelah kubur bakal sekolah cepat ba apa syed basyan benda kabar ikiran sepang kata kajengkut cuk subah kan kena lu jeng syaliang batburi yang kedua banyak imaks jong di samla dia pun exam yang beni pai ba kenang ba itu samla kelah teristom belah polis hitam miet na basngi kin hun museum katno piyo ya kata jing penkre baje kon exam jupi na kaliang jung chaman juga PC ulah kubur apo opsau kanta uspremi patba itu timak jung kisam la kuli we kon ya kene exam la kalong ak MCS pat kumtar terter dan jongka Jongko MPS kadang karisyo sa pami hao attachment ha ajar kakindai kadai iwai pun aksan Henry rasdang ban pengkelar kumbai iwai pun iwai san ya kani nakaliang ucaman long nomla ban rai marwai hati cisngi asngi isa syong meeting ban penbat ya kini barngem kuat pemi pertas semen da kumbai bakelle da kumbai kaniru nagliang kmi lenti bak MPC kan sa penbat ban nagliang senggadang ya kmi lenti ban ni bodien ban kmi lenti bakandan kajing penbat ke belong bait lenti ba penhun omnya ki isu hunrai ba penhun ya kitu kisam lag lakap ba yakon ya kena exam Oi, kepasau, kami yakran golong hakami exam, banyak personal interview, kim deh, ban kelah nak kaliang jauh tahu nombor jumpi, kumba kaliang kerja, nak kaliang ucaman lo kubur, berpenek belong kumba julong, bagi keranya kata golong, dapat kaliang nombor USA, dan kejinglek butuh, banyak kaliang buat ya kekam kejam berpunta terter. Kapag kadu ya kajimpan benang
Kita kata Sion akan real terik jong tabunai nak liang ke MPC kelak kubur bahkan saweng pas pendam no. Ini kilong timak tiba dia keren dia ter dia tai patang kawai kejungan juga seng tak kesengi ini kamdai iwan balik drama ringiwan nam tak kejing Sofia bat ngilap subun kejing doko di gendrom keram ko MPC nak liang juga seng di sini baruan sa syong sa perhat sebelum top yai bentar menghap ai jumut berbentit jengkang sokar bat ngikwa bakani ka office bujuk penyat kondok jadi exam per kalau bayan nanti kamtam mengilak sunan banbeng ya kata kacing jarung dan sekang dien dan sekang yit kami nanti maka sengkan ya kan ya kata kalong kacing kot jung suba dan jing kam jing tap kam butu hang ta kan don ka bamsak bikin kata kalong nakaliang jong KSU ngin persyang bandat dan kongi di bamsap bat ngin wana kajing sania kam tam kisamlah kepada hok banyo kam di banyo ngem kuak bagi hitang kita kepada jingidai bat diberi sorkar lakalong di minister ke MLA ke MNC ke ofisar sorkar ndai kisamlah kepada hok banyo kam di banyo ikuak bakani kajing ya thongkam sop na jing khangdin ngasgo banong bakadai bendu bandam no kaya jungi ai kisamlah dawan nak nongolong je ndai ba pro ba start bat ki system kin yo ya takam ba de hok ban yo tang ni kitkin kublai subun sinajar mu ma cebrang satu PI ni bahkan kalak bendon kata manipulir akan dikliar dia taki result taki hi ka jinglong jaman ko FPC so ba kam de shu ka badang hab ni kren tentang stio trio kani ka jersey ke ba penatatin bat kejing tharai jong litang juga seng rei wat samla kam jamru bajai pati ko snap ka polong ka seng nadu ajakap kral ni kren span sarkar ba kadai ban khau thmai kom terkam bat streamline kom badai bat kibari ba syong ni kiblai ban la saban pentulun ni kam kata kom kham tam bara kejing kala handai kat ami kisngi PUE kinang bon kijing sak keno kijing sak kentha kijing sak kawang kene PC ba kadon subun ba kidong kadam dia lah kata penta wat kesin ban kong keseng gawan hinggai ni sosi balong ba apa ya keren supo masuk ke kebek ndai tang hadin ka tuni kenta kadon kijing kala tolong ya ki su enta kesini haban wan biang sesin ta kesini ni ba penboy timat ndewa jungi hadin kijing ya song jan baru sini ta kesini ta kejenit ni nakaliang ucaman lakat banyak kren berslow lor kita kimat itu wajmi bat idon atu kani kimat itu wa kiba nakaliang kani ka MPC ka kubur bat seleh badal kam inget ba kani kadi tang jong ngajing sedang hakiski banwan nakaliang juga seng kamdai bakut tambah suat wat nang hindi hindrai kuno pun pai ke MPC si kenduk itu buat sokar bat wei pat tilat tenti kuno pengen tenti kena wajing terekam MPC dia belum coach ba im kuak su ba gani MPC kumbakren damanur di roman klaru kun ong ba kadai jakat thepkam ya kita kidon jigidai bat ki license nem kadai ya thepkam nam ta jigidon yidai bat sarkar kadai jakat thepkam nam ta kita bedon kaspa ka pau ban thit ta ka pus ba pati kitab dengan soban ong ba lada gani kaying nan ka slam kadon pedang gejeng coach jung subang soban ong kawara pat gejeng kerman ya itu gilungi yang longsem ikon samla bom samla itu no hendak gidon kejing dan ya kedan ke bah la biang pura jing pule jungki gidon ke jebing ke banap hendak kmi nanti ba kani ke ying ke penmi isya ya kita ki ofisar sorka di belak ban ai jing syakri ya kejelah ba kowe kamu pikir mantan pi ong bang kilak ban dikliar mantan kin PI taki mak taki hatu PI kandan nem patak kada jing manipulir ngabak sempuar lu city utam ni ka MPSC bahkan ai tak jumpa ke bahasa sapi hingga jersey don lupa Andrei ngatrai dimax kala don lupa ngatrai ka pertai komputerais menta ngatrai kamnai kelam ta kadang ibu por apso kenta nagali yang ucaman blok kubur kata banle de kadon ta jingle tu kata de ngasom pi ale tu hi te kemut le tu kinong le tu ta sa jingle tu Andrei nagali yang seng kuat tang gawe kemokren kong menit tang jing sedang nang ne sakmat ikuak ba sistem kubat kemai ni balong transparent kadai ke sarkar ke hak sutu ban hab semru ke jing bakli pada habru ban interview malam ini piong pan say ki max kadai tang tu ki ndu pongot ne yong penilot borok khai tombor andu ko ni pun wi lo borok khai jong borok khai
Pi habire bukto ke resho kendiat ngam song tu halong pin batai kendiat ke resho ko ba. Di gereso HU R jar kendai pemi ke I R di 1 2.5 Jakarta Semen. Ah. Ada indah kelas shortlist pemi ke gereso 1 2.5. Kebeli kelak tak ada ni sudah. Tapi kum kabadan keres kehidupan biasa kum Jakarta Semen. No sistem nanti penkala. Buat bedan kesim kelak don ni. Kita kedau mikran bagi tua kenut kata tua kejing kidulung baik long kot sudah kemudian binile kon jakai dokumen kota.